салом ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори чоршанбе 7 сентябрро аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. Сархати баъзе хабару гузоришҳои муҳими рӯз. ниҳодҳои қудратии Тоҷикистон тасдиқ мекунанд, ки масъулони ҳамла ба сафорати Чин дар Бишкек бо худ шиносномаҳои шаҳрвандони Тоҷикистонро истифода бурданд. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگه که اما اینها طی چند سال است که در صف دولت اسلامی می‌جنگند. дар Афғонистон мулоя ба пушти ҷавонон муҳри биҳиш зада онҳоро ба бомбгузориҳои маргталабона ҳидоят кардааст. билохира сӯхтам соҳиби ташхисгоҳи ДНК шуд. ин ташхисгоҳ кори афроди оддӣ ва мақомоти тафтишотиро осон мекунад. баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки модарон кӯдакҳои худро партофта аз ҳамин кӯдаки худ дасткашӣ мекунанд. ҳолатҳое мешавад ки ивази кӯдакон ва акнун тафсири хабарҳо. мақомоти Тоҷикистон дарёфти паёмакҳои таҳдидомез аз Гулмурод Ҳалимовро рад карданд. се ниҳоди қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон мегӯянд аз сардори пешини Омон, ки ҳоло вазири ҷанги гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ интихоб шудааст, ба нирӯҳои тоҷик ҳеҷ гуна паёмаке нарасидааст. вале ҳамзамон онҳо гуфтанд, ки ин масъала мавриди санҷиш қарор дорад ва аз ҳайати низомӣ дархост шудааст, ки дар сурати гирифтани ҳама гуна паёмаки таҳдидомез онҳоро дар ҷараён гузоранд. як рӯзи пеш хабаргузории Рейтер аз қавли манбаи қудратияш дар Тоҷикистон навишт, нирӯҳои тоҷик аз Гулмурод Ҳалимов паёмҳои таҳдидомез дарёфт карданд, ки ваъда додааст сарбозонро бо 25-солагии истиқлолият табрик хоҳад кард. пайдоиши ин хабар дар ҳолест, ки барои ширкат дар чорабиниҳои ҷашнии истиқлолияти Тоҷикистон 60 000 нафар фарди низомиву мулкӣ ҷалб шуданд. кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон мегӯянд омилон ва фармоишгарони ҳамлаи маргталабона дар назди бинои сафорати Чин дар Бишкек аз шиносномаҳои шаҳрвандони Тоҷикистон истифода карданд. ин ниҳод бо такя ба маводи тафтишотӣ гуфт, фармоишгари аслии ин ҳамла, ки 3 август сурат гирифт, гурӯҳи террористии уйғурҳо дар Сурия буда, тарҳи ҳамла аз сӯи созмони террористии ҷамоати Тавҳид ва Ҷиҳод зери раҳбарии Абусалоҳ Сироҷиддин Мухторов кашида ва сармоягузорӣ шудааст. аммо чӣ гуна шиносномаҳои шаҳрвандони Тоҷикистон ба дасти ин гурӯҳ афтод ва мақомоти Тоҷикистон дар ин робита чӣ мегӯянд? ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод таҳқиқ кард. امروز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این مسئله را مورد بازجویی قرار دادند و در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این شناسنامه هایی که به شهروند تاجیکستان ظاهر خلیلوف و باباجانوف تعلق دارند در حقیقت اینها شناسنامه های همین افراد هستند و اینها ساکنان تاجیکستان می باشند و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که اما اینها طی چند سال است که در صف دولت اسلامی می جنگند و از طرف وزارت کارها و مقامات های دیگری انتظامی تاجیکستان مورد پیگرد و بازجویی قرار دارند. امروز سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عمر جان امام علی در صحبت با رادیو آزادی این خبر را بار دیگر تصحیح کرد و گفت که با به دست آمدن معلومات بیشتر در رابطه با شناسنامه های شهروندان تاجیکستان که در این حادثه مرگطلبانه مورد استفاده قرار گرفتند معلومات جمع آوری کرده می شود و به مطبوعات ارائه کرده خواهد شد. در وقتش آدم‌ها آرزو می‌کردند که ایران یا میشه. 4 سال 1364 تاجیکستان در یک وضعیت نهایت ناگوار دچار شده بود. همین قشما میگم. بعد استقلالیت گفته یا جدا بیستی شکست سرم در این دوره یاردم هم نمیکنه که. дар пешорӯи ҷашни истиқлолияти Тоҷикистон радиои озодӣ тарҳи ҷадидеро дар шакли силсила сужа пешниҳод месозад, ки қаҳрамонои он аз рӯзгори пуртазоди худ дар ин 25 сол қисса мекунанд. ҳоло бо сарнавишти ситорашинос Светлана Герасименко шинос мешавем, ки дар замони Иттиҳоди шӯравӣ барои кору зиндагӣ аз Украина ба Тоҷикистон омад ва баъди эълони истиқлолу ҷудо шудани марзҳо низ дар ҳамин ҷо монд. من زاده شهر کیف هستم و در دانشگاه این شهر تحصیل کردم. کافدرای ما ستاره های دمدار را می آموخت. وقتی که ما ستاره دمدار یعنی کمیت را کشف کردیم، شادی ما انتها نداشت. نهایت برایمان 30 روبل مکافات تقدیم کردند.
کسی که میگوید برایش دوران اتحاد شوروی اهمیتی ندارد فریب میدهد. هر دوره حیات جایگاه و یادداشت‌های خود را دارد. این دوره را از زندگی خط زدن درست نیست. البته دلم برای آن زمان تنگ می شود. می دانید زمان اعلان استقلالیت را بنابر واقعه‌های پرتلاطم سال 1991 خوب در یاد ندارم. وقتی ما در رصدخانه زندگی داشتیم تیرپرانی شد. باید اقرار شد که باری هم به تلسکوپ منزل‌های استقامتی و بناهای معموری رصدخانه کسی تیر نکشد. باری از یکی از جانبها پرسیدیم که چرا؟ در پاسخ یکی از آنها گفت که این همه دستاورد خلق است، نه مال کدامی از جانبها. شکل پوره این سوژه و همچنین زندگی نامه چند قهرمان دیگری تحریر استقلال و سرنوشت‌ها را میتوانید در وبسایت ما و همچنین صفحه ویژه آزادی در یوتیوب تماشا کنید. ظرفور رحمانی مشاوری حقوقی رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید به آزادی برآمدن او به قانون عفو دخل ندارد. خانم رحمانی که روز 5 سپتامبر از بازداشتگاه آزاد شده بود در صحبت با آزادی گفت او بر اساس بخشش شخصی پرزیدنت رها گشته است. همکاران ما که چند لحظه پیش با ظرفور رحمانی صحبتی روبرو داشتند میگویند سلامتیش ضعیف به نظر میرسید. اولا شکر خداوند که من امروز در آزادی هستم در نزد پیوندان و فرزندانم و خیلی که مطبوعات پیشتر خبر داد من طبق قانون عفو یعنی در روی خط عفو شدگان شامل نبودم و من مینداری خود را به پیشوای ملت به پرزیدنت کشور میرسانم که اون کس مثلا اون عریضه ای که من چند ماه قبل به ایشان نوشته بودم یعنی برای بخشش جزا و باور داشتم که اونو هیچ وقت مثلا داد یک زن رو یک مادر رو نادیده نمیگیرند و اون کس مرا مثلا طبق همون قانون بخشش جزا عفو کردن یعنی این عفوی که به مناسبت 25 سالگی بود من در روی خط نیستم خیلی که نوشتن در مطبوعات و من طبق همون بخشش جزا آزاد شدم که خیلی از سرور دولتمون میندار هستم. یعنی منظورتون این که طبق عفو سال 2014 شما رها شدید؟ نه 2014 نه چون ما 2015 بازداشتیم. این یک در قانونگذاری این چیز هست که اگر پرزیدنت کشور تطبیق همون بخشش جزا رو امضا کند بازداشت شده یا گناهکار میتواند که آزاد شود. این فقط در دست خود پرزیدنت است. حالا کوتاه درباره سلامتیتون بگویید. سلامتی هم خوب هست. من 100 بار شکر یگان درد ندارم. خیلی فقط یک حالت احساسی دارم که البته این برای هر یک از وای هست. من خودم رو خوب حس میکنم. ما میدونیم شرایط‌های بازداشتگاه چه بود شرایط؟ همه چیز در دست مثلا اون کس هستن. همه چیز هم شرایطی بازداشتگاه همه چیز شما میتونید معلومات رو از اون گیرید. سلامت باشید. هزار رحمت. سلامت باشید. ظرفور رحمانی سال گذشته همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزب منع شده نهضت اسلامی برای همکاری با گروه عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شده بود. مقامات امنیتی افغانستان بعد بازداشت یک گروه مرگطلبان از استفاده اصول نوی تحریک جنگجویان به حمله‌های انتحاری باخبر شدند. مهر جنت از وسیله جایی بود است که این جوانان گمراه را برای انجام دادن حمله‌های مرگطلبانه تشویق کرده است. کیومر سیاتا در این باره نقل می‌کند. مقامات امنیتی افغانستان 4 ساکن این کشور را بازداشت کردند که به قول آنها آماده یک حمله مرگطلبانه در کابل بودند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیتی کابل در یک نشست خبری گفت این افراد پیش از آن که تجهیزات ترکنده را به کار درآورند بازداشت شدند. خوشبختانه پیش از عمل انتحاری اینا از طرف پلیس کابل گرفتار و به چنگال قانون سپرده شد. مقامات افغانستان میگن این 4 نفر از سوی ملا دادالله نام شخص به حمله های مرگطلبانه تشویق شده. در پشت برخی آنها مهر زده شده است که از آن مهر جنت یا بهشت نام بردند.
در دست راست بعضی آنها چند حروف انگلیسی هم نوشته شده است که برای شناساییشان از سوی گروه‌های جنگجو خدمت می‌کند. عزیزالله یکی از حمله‌وران که حالا در بازداشت است این نکته را تایید کرده است. وی گفته است به او گفته شده بود که با مهر جنت هنگام ترکش کمی دستش آسیب دیده بقیه اعضای بدنش سالم میمانند و او میتواند که به زندگیش ادامه دهد. ظاهرا همین باوری سالم ماندن بعد ترکش مرگ طلبانه بعضی جوانان را به حمله های انتحاری برده است، در حالی که همه روزه در شبکه‌های تلویزیونی و اینترنت نمایش داده میشه که چگونه حمله های مرگ طلبانه ده‌ها نفر آسایش‌تر را در افغانستان و پاکستان و عراق و سوریه و گوشه های دیگر جهان کشته و خود حمله‌وران نیز زنده نمیمانند. اما حالت‌های هم بوده است که برخی از حمله‌وران مرگ طلب پیش از ادای کارشان پشیمان شده خود را به مقامات تسلیم کردند یا مقامات را از این کارشان آگاه نمودند. حمله انتحاری در تاجیکستان سال 2010 در شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در سوغد رخ داد که بعداً مسئولیتش را گروه جماعت انصارالله، یک سازمان ممنوع در تاجیکستان، به عهده گرفت. در خوجанд ташхисгоҳи ДНК боз шуд ки мушкили корафтодагонро дар ватан осон мекунад. қаблан барои чунин ташхис ба Москву Тошкан сафар мекарданд ки вақту маблағи зиёд сарф мешуд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар шаҳри хуҷанд ташхисгоҳи ДНК-и инсон боз шуд ки мушкили корафтодагонро дар ватан осон мекунанд ки қаблан барои чунин ташхис ба Москву Тошкан бо сарфи вақту маблағи зиёд сафар мекарданд. табибони ташхисгоҳи нави молекулярии генетикӣ дар хуҷанд мегӯянд акнун онҳо метавонанд аз рӯи хуну пӯст, қатраи нутфа, луоб ё арақи бадан дар ҳуҷайраҳои инсонро зери заррабинҳои таҷҳизоти дигар таҷзия ва ба кӣ тааллуқ доштани онро ба эҳтимоли 99% муайян кунанд. яке аз талаботҳои ин лаборатория ин муайян намудани ҳолати баҳсии падарӣ, на фақат падарӣ, балки модарӣ. баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки модарон кӯдакҳои худро партофта аз ҳамин кӯдаки худ дасткашӣ мекунанд. ҳолатҳое мешавад ки ивази кӯдакон. ҳамчунин дар ташхисгоҳи нав гумонбарон дар содир кардани ҷиноят муайян карда мешаванд. ДНК занҷираи фароҳам аз хурдтарин қисмҳои ҳуҷайраи инсон аст ки чӣ гунагии таркиби ҷисми инсон дар он сабт шудааст ва код ё нишонаест ки аз падару модар ва гузаштагон ба кӯдак мегузарад. ҳамчун исботи дақиқ барои мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ зарурат пайдо мекунад. чунин ташхисҳо аллакай дар дигар давлатҳо, дар бисёри давлатҳо ворид гардиданд. ташхисгоҳи ДНК дар назди ташхисгоҳи додгоҳиву тиббии вилояти Суғд таъсис ёфтааст. ҳар сол 40-50 муроҷиат барои ташхиси ДНК-и одамон аз афроди оддӣ ва мақомоти тафтишотӣ дарёфт мекарданд. арзиши ташхиси ҳуҷайраи инсон дар чунин ташхисгоҳҳои Москав ҳудуди $1000 арзиш дорад, вале дар Хуҷанд ба нархи арзон ки муайян хоҳад шуд анҷом дода мешавад. таҷҳизот ва асбоби зарурии ташхисгоҳи ДНК бо 300 000 сомонии буҷа ва $10,000 маблағи хайрияи созмонҳои байналмилалӣ харидорӣ шуда, ҳамчунин бо 150 000 сомонии дигар маблағи буҷавӣ иншооти ташхисгоҳ бунёд шудааст. бунёди оғохон молики кулли ширкати Тисел дар Тоҷикистон мешавад. ширкати шведии Telia Company барои фурӯхтани 60% саҳмияҳояш дар ширкати мухобиротии Тисел ба бунёди оғохон оид ба рушди иқтисодӣ ризоят додааст. токунун бунёди оғохон 40% саҳмияҳои ин ширкатро дар даст дошт ва баъди имзои созишномаи нав ки дар охири ин сол ба нақша гирифта шудааст, молики кулли Тисел мегардад. Йоҳан Денелинд, президент ва мудири кулли Telia Company бо нашри иттилояи расмӣ гуфтааст, тасмими фурӯши саҳмияҳои Тисел бо ҳадафи коҳиш додани ҳузури онҳо дар бозори Авроосиё гирифта шудааст. Тисел ё Индиго Тоҷикистон дар маҷмӯъ $66 миллион нарх дорад ва 60% саҳмияҳояш ба $39 миллион баробар аст ки ҳоло бунёди оғохон бояд онро пардохт кунад. ва хабару гузоришҳои бештар аз инро метавонед дар вебсайти мо, саҳифаҳои озодӣ дар Facebook, Одноклассник, YouTube ва замимаи радиои озодӣ дар телефонҳои ҳамроҳ пайдо кунед.